So guys, samamkela ka YouTube channel ya hina. Comment lan'wani. Khomenyiku Vatengambani. Mastiva siku rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper. So ya namuntlha hi ta va hi karhi chuna ti-golden rules. Ta va hi discuss ti-golden rules nambe mabebeza leswi hi navelaka ngaku hi ngo swi implementa swi tirha ka relationship ya hina. Kumbe leswi swi nga ta hi fambisa kahle ka relationship ya hina kahle. So yo hlanganisa miqondo ya ta hlanganisa ti-rules leti and then hi vona after leswi maybe swi nga endla tin'wani ti teka tin'wani nga teki kumbe ti hlanganisa kumbe ti teka hinkwato. So tsamani na hina since hala ku sungula. Mi nga rivali ku mi subscribe, mi like, mi share, mi commenta mi kurisela YouTube channel ya hina. So before hi dya nkarhi or hi vhela hi nghena makenya ladies first. ladies first going out. Okay. Men first. Wow, skona sis. Unisa sinchicha. Jackie men first, baby. Yeah, nchicha shiv. Yes, sure, baby. Ladies first, Ladies guys. first. Okay, golden rule ya kusungula. Ikuloko kuma ku mina we baby na problem. Tshama se vulavula. Handle ka ku kuma ku kwatelana dyambu hinkwaro ku milu ndlwini ku winga ra ku na vanhu avo swi la hi vulavula xi kota ku yini leswiyani va swi twisanya hi vulavula hi twisana and then hi jampa ka hina hi vuyelela normal life ya hina leyi hanyaka yona. Okay. Twala. Ya kusungula ya kusungula i xikhongelo kahle. Rangise i xikhongelo ka relationship ya hina. Swi nga vi leswaku ku khongeliwa loku nga ku se a swi fambi swona ntsena. U khongela loku nga ku se ka tika se hi le xigangeni. Swi loko hi tsakile hi khongela hi khensa Xikwembu and then xin'wana lexi hi endlaka Perfect. khongela because a hi vanhu va nga kumbe a hi vanhu va ku tala kumbe a hi vanhu hinkwavo lava hi rhandzaka leswi hi nga xiswona. So swin'wana swi la hi lwa hi ximoya a hi nge swi koti physical. So ya golden rule ya mehe yi nga yeleyo ya ku khongela. Okay, ya mina yin'wani baby mina we le ku vulavuleni hi foni ku fonela kahle. Hello baby. Uku yebo. Ngitsakela munhu wa mina musi. Yebo. Okay, yebo yingcono. Hello baby. Oi. Yeah. Hello baby. Yeah. Yeah yini? When I pull something love hey mamas. Hello. Hi. Yeah. Ntsumulisa swa ku ya. Unifonela no ku ya. Baby. Yeah. Ntsama Yebo. Hi. Baby. Yeah. Fane vula kahle. Okay, we kahle kahle swa ku swi nga vi kona. Yeah. Loko no ya tshama leswo ya tshama swimaka leswi swimaka baby loku yebo yebo mabebeza ya ubasha yebo mabebeza ya okay sala faka mabebeza yeah maybe at least something you find yebo mabebeza yebo yes love Ntwana wena mina Ntwana mina ola tsama ku ri baby. Okay, hello baby. babe Hey babes. and then minka record ku Mamas. babe Stephanie yeah. Oh, okay. And then Guys. after call leyo, okay love, I love you too, sharp. Okay, I am number. Yeah, I love you baby. Now I'm go back to love 10 seconds. Okay love you too. You can find after 5 minutes. Anu kumathematics and makumangi nindla nshaba supuna okay love you too. Mrs. I love you. Very so good. Okay. Love you too baby. Okay. Ya men'wana I ku ifane iba na warning word rito leri nga ta ku wa loko zo khuluma lexi baby swi ngo kahle a nga swi twisisi kumbe leswi endlaka swo a swi fambi ndlela ya kahle like ringete ku avoid twisisi swi la hi va na ndlela yo karhi let's say le handle sweswinyana and then
suka maybe ku endlekanyana swin'wana kumbe se ku holoviwanyana hi mistake ni fanele ni swi tiva swa ku loko no ze no ku khoma kumbe ni ku byela rito ro karhi wa swi tiva swa ku baby loko swi so ni fanele ni calm down ni yingisela and then hi backa off wa vona so no ka ni nga ri sure swa ku hi rini rito leri hi nga ri tirhisaka no ze no ku baby wa swi tiva na swa ku loko no ze no ku ta mara hi ta ri hlanganisa hi ri vona swa ku hi rini kumbe hi ndlela leyi nga kota ku yi endla yo ya ku hi avoida swin'wana swi tiva swa ku baby loko ze a ku so swi nga ni relax na we ni swi tiva swa ku baby loko ze a so njhani right ngopfu loko ma ku le vanhwini hey okay 96 perfect okay yin'wana ya mina loko un'wana like let's say mina wena and then un'wana a nga endli swona vo fanele n'wi byela ku baby wa ta ku yini leswi nga swi endla layani a ni swi rhandzi then ku kuma ku ni ta ku kumela xikholanini i xi endla futhi and then ni ku gungulela swi twisisa lahle ku gungulelana kahle a swi kahle swi ndlela yin'wana kumbe kuma ku bese ni endle something ya bad a wu yi rhandzangi instead yo ni byela i ta ni kuma mundzuku loko ni tlhela ni xi endla futhi i ni gungule kunene xi ndzi swa ku ende tshama swi endlini a swi twisanyana ya i fanele i ni byela swa ku ta leswiwani a ni swi rhandzi ya okay yin'wana ya mehe i ku yingiselana kahle ya ku yingiselana kumbe ku pay attention because nkarhi wun'wani swa endla ku munhu a khuluma kumbe a vulavula u nga swi tekeli enhlokweni a twisisa so ni lava kahle hi lungise mhaka ya nga ku mina wa kahle ya ri na yo problem leyo loko ni chi nkarhi wun'wana a yingiselani kahle swo ndlula munhu a khuluma swin'wana a nga swi twanga and then next thing se a khuluma mara hi khulumile swo njhani a twisisa so you have to make sure ku no leswi dyondza ku yingiselana loko n'wana a vulavula and then ya kahle ku yingiselana i twanana ku endla yini ya ku yi vulavula njhani yebo yes okay and then yin'wana i ku a wu foyineriwi sweswiwani jikijiki jump i teka phone gudugudu gone u ya vulavule handle foni ya we a yi rili i huma i ya handle vo teka i khoma i answera i kha yi huma hi nyangwa hello wa swi twisanyani ve fambisa sweswo like a swi kahle a ni ri wa swi endla lava na ku swi twisisa ku a ni ri wa swi endla a wu swi endli like no vula ku a swi kahle wa swi twisanyani loko munhu a hlamule a famba ya loko wo foyineriwa wo huma famba foyineriwa u huma famba i problem ya kwihi ni hlamule kona ni sile nkarhi hinkwawo loko foyineriwa na way out va wu swi tiva ku yi khuluma na out a ni vuli leswi swa wa swo u ta ku foyineriwa yi jikajika na room leyiwani a ni vulavuli leswi we a ni ri wa swi endla baby na ku swi twisisa kahle swa ku loko loyi a ni nkarhi wun'wani va ni fonela ni vulavula nkarhi wun'wani most nkarhi wun'wani futhi ku fane ma out wa switwa ni tlhela ni huma le handle ni famba ni jikajika we kahle swingo ni fanele ni foneliwa ni hlamula ku kwala leswi vulaka swona wa vulavula hello njhani fike njhani yinini mara hi leswi u kuma ku hi tshame embedweni hi relaxe kahle i ta yi khoma wa swi twisisa i ta yi khoma i huma hi nyanga and a ni ri wa swi endla baby a ni ri wa swi endla a wu swi endli me lava mara yi tirhisa kahle ya okay okay guys yin'wana leyi nga ku yi hlayile leyi nga yi tsaleta ku fana so guys hi rivala ku mi byela kahle laha hi endle sone etikolweni ro slate un'wana yo tsala ta yehe na me ni tsala ta mehe si la yo hlanganisa kahle a hi rivala ku mi byela swelo se hi hlanganise miqondo swi twisisa ku endleka yini and then a yi chitangi wo tsala ya ri sayitini wo tsala ya ri sayitini so na me a ni tsalele ya ku a ni ti swa ku hlayile kumbe njhani kumbe to yelana kumbe to fana straight xo yi vula
loko ku ri na problem u fanele u vula Oh yeah. ya loko ku ri na problem tsila yini hi xin'wana yi fanele yi vula yi nga tshami xikudya lero u kuma swa ku se nawa a ri kona a hlamala na yo kasi ku endleka yini ya u vula let's say u nga vuli u tshama na xona then tlhela ni xi endla mina swi twisisa na swi ya swakudya goza u xi vulanga so ya nga ku yi hlayele perfect so swa ku hi fanele hi tekela nhlokweni ya leyiwani na yo swi la yi nghena yeah mara a ri awe si ta vona so since u yi vulile ni ta yi jumpa ke okay ta nghena ka ya respect ku nga ku hloniphana ya swi la ku hloniphana ya a ni nge zi ni yi explainile leyi kahle kahle ku hloniphana ya ku tsongahata ku na mavulavulelo man'wani kun'wana swa ku laha mafiti kun'wana laha mafiti a kote dyondza ku adjusta swa ku sweswi ku so fanele ni vulavula so otherwise leyiwani a ni sure ku i vulini or tayelana na mara leya ya wena tlangari a yi vulavula hi ku loko kuma ku ya wena loko kuma ku hi le xikarhi ka vanhu a yi holovi a yi holovi ta yi solva kahle loko hi fika ndlwini nakona loko hi fika ndlwini a hi fiki hi holova ho vula ku wa ta ku yini layani ma swi twisanyana ya ku ta fika ku vhele wena ni ku nawu ri a hi holovi vanhwini ta fika hi holova ndlwini a hi holovi fika hi vulavula ku ri heyi vonisanyana ya leswi va nga swi endla layani kandze xikun'wana xa le makuma ni swi rhandzaka ma swi twisanyana se lero loko u ni kwalisa kwale ni fanele ni khoma vhele ni pretend let's say le grooveni ti u kipilela mara hala swa nichi ta vuya ta fambamiwa vanhwini va fambamiwa hi timbilu la okay a hi lwi vanhwini like let's say kwalongo hi ri ku grooveni ni and then u kuma ku ni endle something yo karhi yi nga ni tsakisi yi nga ku tsakisi a ni wa swa ku ni ta ku swa ku baby ni kombela ni heleketa i ta famba ya two i nga vula mara i nga vuli hi ndlela ya ku lwa vulavula hi ndlela ya kahle ni nga vula kwalaha mara esayitini ya esayitini ende loko u vula i nga gunguli i nga lwi vulavula kahle ku baby wa ta ku layani wa swi twisanyana ta vula na mina loko ku ri ku na swi twisisa ku vhele ni hile mistake ni ta vula ku kombela ni khomela wa swi twisanyana because ni ta kota ku thuveka hi enjoy hinkwenu wa swi twisanyana ya twala because a nge groove kahle swa nija kahle ni fanele ku byela mara hi ndlela ya kahle maybe ni kokele sayitini because layani phela loko wo byela hi loko kuma ku vhele wa ni byela hi le evanhwini ku fana na ku holova vhele xikarhi ka vanhu so loko kuma ku ani okay ta ni byela sayitini i kuma ku ni byela hi ndlela ya rude swa ku mina a ni nge groove kahle loko ri ku le grooveni se hi fanele i ni byela hi ndlela ya kahle ya ku a wu le ku lweni wa swi twisanyana eya because swi hi ndlela yin'wana u ta onhela lowun'wana ntsako ende a ku onheli wena mara swa ku wo ya reseta xidoho hi xidoho a onhela lowun'wana se swi kahle ku u n'wi byela hi ndlela ya kahle right okay so ya twala yeleyo so ku na yin'wana ya mina ya ku ya leyi leswi ta lava yi tiyisisiwa sure guys leyiwani swi ta lava yi tiyisisiwa swa straight swi ta lava vhele yi mastariwa mara yi angarhela swilo swa ku solve ti-problem yani because ni vona nyana yo hlaya no kwatelana so leyi ya ku a hi tleli embedweni a hi ngiyi embedweni hi tleleni hi nga solvanga problem no matter se ku yini loko hi fanele loko se hi nghene embedweni se hi va hi solvile because loko se nghene embedweni hi kwatelana n'wana ebukheleni hala mzali la ku pfuka la ku banyana a swa ha tsakisinyana swona so hi fanele loko se let's say hi kwatelanile a hi ngheni bedweni hi fanele tirhaka tisolviwe timhaka hayi ku tleliwi nga mana ku nga tleliwi hi tshama hi yo vona so a hi loko un'wana a tlela u pfuka ku heyi a wu kahle bedi luwa loko ze holova a hi ngheni bedweni nga ma ni tshama laha hi bukhana tshama ende a wu fambi a wu heli yo hayi kona jo
a wu hele loko munhu a kwata na ku bela nyana hi swimoyana nyana na kun'wana fresh air nyana phela a humi gate hi vana hi famba nkarhi wun'wana la ku kwate ngopfu la ku bela nyana hi ximoyana nyana xa tshama 2 le minutes nsinyeni le ndzi humile le handle swa ku ni huma njhani a humi gate ya a ndzi humi gate perfecto tsena munhu a nga humi gate yo mali ya antivo i role ya mina na or yi kahle I love that baby ta huma ndi ya tshama hala toilet tsena i nga huwe vo drata leyi nga la u kuma se i tshami hala va ri ku hala nkoveni hala to tshama hala nkoveni hala hansi okay ku ta yaho sweswi a ni hlamulile ku ri ya mehe yo fika u eda swin'wana dlawile but so far so good na ti-enjoya ka ha salanga ta ku tala guys let us know na n'we loko leswaku na tin'wana na vela nga ku hi ngo ti endla ti ta hi pfuna ka relationship ya hehe nga commenta mi hi byela na hi ta vona leti a hi sina finalize mara most ta twakala guys ende swin'wana ha swi endla already just ku advise van'wana ka relationship ya ku fanele ku va ku ri na golden rules mi byela swa so na so na so a swi nga endliwi swa so na so swi endla ku relationship ya n'wana yi va na layeni swi komba swa ku mi ya kwini ende leti a hi ti endlaku tin'wana hi ngo hi byelani u kuma ku vhele swi normal swa ku swi swa so a swi kahle so hi ku sweswiwani hi ti vulavuleni futhi swa ku hi to nyanya ku hi ti khomelela ka tona yebo yes and then yin'wana rule a hi jajani ha dyondzisana a hi jajani ha dyondzisana yeah a hi jajani ha dyondzisana lero u kuma ku ni endle something xin'wana ende ku n'wi jaja wa ndzi swa ku wa twisanya loko wo endla so swi ta endla so mara ni fanele ku byela ku hleka pelo hleka yini fane i ni hleka rhanga ni hleka swa ku mara baby ni endla ku bela okay and then loko ni ku hleka ni endla ku at least nyana u hatla u swi khoma mara a hi jajani kwala na nge jajani tirholisa kahle na ku me phela munhu wa ku ti rhandzela ku hleka u twisisa se ni ra swi tiva ni fanele ri hleka minkarhi wun'wana and loko ni ri hleka a ra ha hambi endli no mistake tlunyiwa laha tihlweni to ni hleka Eh. hleka ni ka se So tlunyiwa mara ni ta avoida swin'wana ni cheka leswaku i xiyimo xa xiyime kwini kumbe swilo swa njhani no hleka swin'wana na swin'wana na swin'wana swa serious swa ku vhela a ni nge mara wa swa ku na siku leri a ni vabya siku leri ra i hleka siku leriya sa u hleka yini a swo ni bela beriwa hi yini? swa endleka so and a ni nga yi swa swa ku i wo vabya straight loko se ni ta ni confirma swa ku se wa vabya swo swa ni nisanisile laha a ni nga swi twisisa ku vhele leswi swa endleka ende swa ni bela nyana swa ahe mataka famba hi fa wena hi ta pastor hey sorry baby la mara ndi ve ni take care wa tsundzuka a ku ri leti ngopfu ni ku nesa ni baby a hi fambi ntirhweni famba na ntirhweni wena famba yini ta mina ni ze ni leta ni le ntirhweni guys almost vhela na ku lova ni le ntirhweni na nesa na baby a ni vabya te siku leriya mara swa ha sungula na swi tenga as joking nyana so course hayi ku swa ha sungula uma plus or minus 8 hours i cash tag as joke leswi ya phela dewu leswi nga endlisa swo vhela swi ri fani nyana ku phaladzeni fani ya ku it's phaladza another story guys mi byela a hi save makana o save okay ta endle video yin'wana hi karhi hi hlamusela ku ku endleke yini siku leri hi byeleni commentani mi hi byela ku hlantswa ma swi lava ku swi tiva ku ku endleke yini siku leri mara eish ta ku yini so besa okay li fane yelana ni leyo hlaka yo wa ku heta ku yi vula mina swa ku supportive like hlaka we ai jajani ya maka a dyondzisana ya so a ni tsala swa supportive ku yi va supportive ka munhu wa wehe tsila xin'wana lexi a xi endlaka hayi xin'wana lexi xin'wana ni hlamule kahle hayi xin'wana lexi xa kahle xa right a wu sapoti na thyaka swin'wana vhelo ende a wu kumbuleli thyaka wo vulavula kahle yeah so ni vona nga ku ta yelana thank you yeah for yesterday yesterday what happened
loko hi famba hi ya hala area a hi ngopfu dora a hi ri hi hinkwavo loko hi fika hi nghena laha a hi ya kona loko hi fika and then loko mi fanele ni yisa swilo leswiya eku babe and swiswa so bruh. wow. I love that. I'm a gentleman. I'm a gentleman, guys. I'm as more relax, baby. Relax. Yeah, so I was supporting him. She's always pushing Naka. I made it pushing Naka, supportana, and then you want it? Yeah. Phone ya baby, phone ya me, phone ya baby. Oh, hey, feel like a different. Phone ya munhu wa mina. That's why I was at Mr. Ranza. Me phone ani rand. Oh, you look around to me. Take a make and take information and make if I can phone near with. No, you phone baby. Oh, it's like guys, so yeah, social so. Phone ya baby, phone ya me. Yo. No, send a message ka rin'wana nga ku hlamo. Fila free ku Bakhale va ri phone ya munhu a wu khomi. Nga khomi phone ya munhu phone na wena hi ku hey. Bakhale khensa ku hina hi new generation hi teka technology yin'wana ya kahle. Bakhale vela vo ka va nga yi khomi. And ako tifoni ta kwale ta khala ngo ba tifoni ta sir ako ba score ku ri tse ta sweswiwani at least ya wa teka foni ya munhu wa ku baby na u tlanga game yabo baby na ku teka picture baby na ku teka picture loko swa swi borha ku loko loko la ku teka picture kumbe a swi borha loko u la foni u la ku tshama na yo nga ku yo ramela swin'wana nyana swi endla ni mihleketo leyo yi As lavi na ti trust issues guys. Feel free ka phone i purpose ya leswi nga endlisa swo hayi nga ku se hula ku vona swin'wana o twisisa u la ku search phone teka phone ya leswi swo okay situation leyi nga ka yeso swara ya na phone wena phone loko ni teka phone ya wena ni nghena na ka ti social media hinkwaswo a problem ka WhatsApp ka social media WhatsApp ya we ende yini WhatsApp ya we na ku swa u lava yini ka WhatsApp a yi na nchumu mara se loko swa u lava yini a ni ngheni ka WhatsApp ya we u nghena kwihi okay a na phone social media ya hinkwena ne okay WhatsApp ya baby kuma ku a ni na phone a yi na airtime mara na data and then la ku send a message ku WhatsApp ya we la ku sendela Bale kaya ya. Ano problem mo siya da mo siya. Yeah, no kula ku ba ku problem. Problem. Okay. Problem ku so ngeni ka WhatsApp so sungna u search nga bula be swilo swin'wana so ano hlaza ku na nchumu guys don't get me wrong because swi dlaya na mqondo this is ano hlaza ku janjana disappears wayenda baby feel free loko mi funa me ana problem na swona mara loko u swi endla nga ku vele se u lava swin'wana a u lava lavi loko ri ku u lava ku ti posta ka WhatsApp ya munhu wo teka u posta i tshika foni ya yena swi ko famba because swi nga ku swi yela na trust issues leswi kale swi nga laveki ka relationship coach ta endla u luza mihleketo loko uza va na ti trust issues xin'wana na xin'wana lexi munhu wa xi endlaka na loko u ya nwa mati a wa ha swi twisisi kahle a ya ha ri healthy relationship ya kona. Okay, so ku na yin'wana ya last na meli ni nga yi tsala mara yi fana na yo yi yelana na phone yo a nge rhali no secrets a ku na xihundla xin'wana na xin'wana xi endlekaka a byela ku bebeza so ku nga na ti-secret i tumbela a tlanga xitumbelelana u to hlamala va ku mugono ye la ku fana loko kuma ku okay lewo nyika example va ri ni tala ka
ka kokwani ni nyika example wa swi ni nga Oh, yo hlamala eku bebeni ku na famba ni ya ka kokwani kasi swi ri kahle ku loko u kuma ku na swi cabanga miehleketeni ende na swi tshemba sweswo swa ku bebi va ta ku namuntlha swi nga ndlani ya ka kokwana and then tshama kha swi swa ku okay kumbe u nga kuma ku na wo decide ku hayi hi ta famba hinkwenu wa swi twisisa hayi ku ku na famba sweswiwani swa important ngopfu guys more especially ka ti-relationship ta ku ta vanhu lava kala va nga tshameki swin'we wa mfoni ni byela munhu wa nda huma la ka jike xitolo swi twisisa ndi ya kwini mabeveza 1 2 3 wa swi twisisa hambi na bebi hi tshama swin'we la swo boha ni n'wi byela bebi kwini hambi leswi ku nyamalala mara swo swa kahle ku byela munhu wo hey wo ri kuma mi ya hlangana edorobeni mi ri two a mi byelana nanga bo se wa swi vona a swa ha tsakisa ku lese u le kule u thwa ku nghena ekho hlangana na munhu wa wi ngopfu namuntlha wa tiva yinini hala ku u wa njhani ku n'wi tiva ri ya swi kahle ku n'wi byela bebi nda huma loko hla swa vula ka chuchela nyana bebi ekuseni nda huma namuntlha chela ni ma-out nyana ni bathu ya toho at least na ya swi tiva swona loko vuya wa vula ku ni vuyini ku a nga stress ngopfu na yehe wa swona so ya nga vuya wa swisanyana swi endla no i va i ri safe naswoko wa munhu a mi humini a nga ni fanelanga a nga vuyangi ku endleke yini ya so ya tameti heli bebeza na helini a ku ri ya secret anniversary okay guys loko leswaku ku sungula na yo video leyi ekusunguleni ta fika na yo lamakumu na saluta shout out xona n'we kumbe mi nga mi dyondzini ku na leswi mi nga tekatekaku maswisinyana timbirhi tinharhu kwaya mi tala leswi mi vonaka swi ta mi pfuna hi kombela mi swi teka leswi mi vonaka ku vhele ka n'we swi nge tirhi a ma swi veka sayitini a hi nandzu na swona ndlela yaleyo yeah so what we gonna do now ne tirusi leti na bebezana hi ti tsala hansi then ta hlanganisa tin'wana ta fana hi xitalo ta fana ta tsala hi va na ti-golden rules ta vona swa ku tingaki from 1 hi tsila 7 kumbe 1 to 10 then hi tsale ka phepha lerikulu hi ta damara ta ka wolo kwa kahle phepheni ku at least tshama ti ri kona endzhaku ka xipfalo wa swi twisisa loko munhu a huma wa sweswo hey kimbe va te loko ni huma ni fanele ni vula ende a ni vulangi hello mamas no huma sure ya swi tshama swi ri la miehleketweni na liya ya ku bika swi la hi kuma swa ku leyi ni nga hlaya swa ku va na rito ro karhi lokukulu swa ku ya swi la hi kume rito ra ko swa ku nga bhala kwini cheka okay cabanga kahle hleketa okay valisa mapeveza okay guys I khensa ku va mi na hina mi nga rivali guys ku mi likela mi share mi tlhela mi commenta mi nga rivali ku subscribe dango ano hlametela nchumu guys ni vona swin'wana ni vona n'wina mi tshamaka mi hi bukela ku hey ma hi vona na just Baten gamane You are an angel to me When I run my west, you're my matilo Baten